Chibai leve kule tun tuma chuan kopui zon dan lampang kha kan soyanga kan she thina nga nula mel tha tak tak te po hianin atopa chuanin pasalatan kum upa ve deuh hlek kan ti te emo tlema mel thawak lo kan ti te po hi an nei le nul thina ni tlangwal po in bial nu chi le nupui chi an nei sang kan ti ang chi te po kha kan soi don ani aziak tu te hi rin fela zadeng le debi rin omi te ani a kan soi tanang kaushan khotlang ram le nam in nga na le achak na thuruk pakha chu thalai te hi kan ni a khovel changkang zela phei hi chuan kan nu le pa te ti thiam lo le thei lo an ngai to phak lo fin na ten min hual vela wangin thalai fing jok le chak jok te hi kan poimo zwal ani kan ril ruput manga zirin chung kwa kaushan le kan ram din mun hi thui takin an thlak theya kan chung kwa kaushan le ramin ma ason don le don lo hril tu chu tuna thalai te nun phung hi ani lo thang lian zel te en ton tlak le nu le pa te min be seidan mila nupui pasal kan zona chung kwa kan din anga ya kaushan le ramin thalai te min be seina po hi asang ani ama sa in nupui turatan hian nula mel tha le pian nal hi zep shan pa ngai lovin mi pamit la ma sa tu le ngai ventir tu ani ma se mel tha le pian nal ringot zong tu te hian anti fu lo zok fo awangin pon lama mi pamit lawak lo nula te chan hi atha zok ma ani mel that le pian nala wanga kan ngai mel nula te ngei nupuya kan zon chuan ti swal pala ol khop mai pon lama mei chenaran tak po ni se chung lama an that na hi alu zok fo ani chu wangin an pon lam moina ain an chung lam that na kan en chi ka he hi nupuya ta na rin tlak le in nga na tlak an ni donem ti kan te phung poimo ber ani zel tur ani chu wangin nula ini chuanin naran tak ni in shemala zamin zaksu mi paril ru dik tak chuanin atira nula taksa du om tak hanmel ve bok ma se atopa chuan ril rulama tha hi kan thlang chok antini ngai zonga tan chuan zeile nal mel tha le I tom te chu tu mi pa fa ma in andu lo phal lawang engkim tong to zeile zak lo thei tak te hlei hlei hi ngai zonga tan chuan kan du veu mai thei ma se atopa chuan mi palom zonga om thiam vak lo po ni se nun za om pathian tri fanau en kol konga ngai ngam taka mi pa in arin ngam tur he tlangwal fing chuan an thlang zel te hi chik takai ngai ven chuanin I mu thei don ani mi pa in nga na tla ka angaya nupuya ta na athlan I mei chiat pui te hi en la mel tha le pian nal ain nung chang tha le moi ler lo rual kompo thiam lem lo le social media vela po thalak nal tak tak nei ngai lem lo te ani zok fo ti isyang chu wangin taksalama lan moi tumna ain ril rulama thatna mangin inlan tir zok la lemchang lawa pathian ithi tak tak na kha mi pa fing le rin tlak te chuanin an mu mai ngai lowang khatiang quality kha pasal tha tak I mu theina zok tur ani zan rei tak thlenga social media khoya Facebook le Instagram lama live chain thalak moi le nal I tom le tu om tak tak manga inlan tir thin te hi mi pa hian han ngai ven le han zui zoi zoi chu an ching tho mai ma se atopa biakina pastor ma a an din pui turatan meu chuan thinlung lama nula tha le du om belchian do le in nga na tlak pathian tri tlat tu nula langsar lem lo te hi an thlang zok zel ti hi a hriat reng ani chu chu nula hota na hriat reng tura an ron zia chu ni a tuna pasal tur lampang ve thum ram nuam le nam ro pui mason le en ton tlak din tur chuan dikna le huai sen na angaya chutiang siam tur chuan mitin te kan poimo a abul tan na masaber chu chung ko a ani chu wangin nula thapa ngai chin chuan Christian chung kwa din pui tur mi pa hi kan du satle ani lawa kan thlalin kan zong ru vek zok ani mi pathen khathian an six pack signal tak tak te an lir thei changkang te le an ro sum te manga thlem thluk thei veka min ngai thina chutiang zong tok mei chhia te le chutiang mak pa nei chak te po kan lo la om ve nok boka ma se mei chhia te hi chutiang vek chu kan ni lawani
Pasalatan chuan kan thlamuan pui ngei tur kan du a. Hmeichhe lu chu mipa in ni angin in laka himna kan zong thina. Pasal then khat an laka himna le ral muan na beisei ngam lo khopa patling lo kan hmu te hian kan zama kan thlabara chuti ang pasal nei ve pal chu kan hlau thong thina ni. Kan chevel kan han thlira kan o thin chung kwa chu hausang rongora ni ngai lova. Hlim tak le thlamuang taka pa berina uap le a op chung kwa hi an ni thin. Kong tam taka mipa aya thiam le thei. Nei thei zok to khopin hmeichhia hi changkang chakma ila. Innak ru bau kan ni miawa. Kan thlen chan zo po le kan mamo na cheu hi asang zel zo kani. Pasal fanau en kol tu ni zok thei hmeichhia te hi chu tlem te chau kan la ni a. Hmeichhe nol pui hi chuanin min chom thei tur pasal kan la du rengani. Kan fing ve to a. Mipa dam thapa ngai ni si. Ina tom reng ringot engma thoklau ang chi hi chuan min hi vak to bik lawani. Mana chuan mipa chu mi rel zwa zwa lau le hmeichhe thu no ya phei chuan inrol ngai lawa kan ngai thin chewa. Keini hmeichhia te hi chu kam tam tak kan inti thina. Hemi konga hian kan tluk lau chewa wangin aruk takin kan za thin cheu ni. Social media hun na lau thlenga. Hmeichhia chuan kan lan dan pa ngain social media hi kan zedik tak lan chuana rem changa kan hmanga. Mipa te chu keini anga phun liam satlia ve lau tura kan ngai cheu. Ma se mipa kam tam le trong kam chetak tak in lo om ve thau ti le in tam tial tial ti kan hmu hian kan thin lung ril mun biro bera tangin hmeichhia te hi kan zama arap thlak kan ti ni. Mipa ni ve si thu noi le games khel vel mai maya hun mang ni leng zan khwa thin te hian chung ko en kol nan hunan mang tlem ti kan hrenga la. Ngai zonga tan kan iaya. Pasalatan phei chuan nei kan tum chin ngai lo. Mani tharau cho po e man lo chuan Christian chung kwa dinin an chom lawang ti kan ring tlata dik tak mo. Pathianin hmeichhia te hi der dep deuh angin min siam ma se haule pon lang tak anga kan lan a hian no bal taka tui fim tak da ang main thil kan ngai to chip chiar peya a chin fel dan thiam lo ma ila a boina la hi kan mu thiam thin. Hemi konga te hian mipa hring nun hre thiam zet mai bula om kan thlalela ti tui pui kan chaka milar le thinom te chanchin ngot lo deuh soi chak chang kan nei ve thin ti te hi in share lo kan hlawani. Heng te tham tak anga lang thil te hi kan rel ru min hne sak theina man ro poi mo le tangkai jok ani ti hi kan han shil ru cheu ni. Lalpa ti chu fin na ani ti kan shia a pasal fing tak kan du bok. Lalpa ti tak mipa a hian taimak na meiche duat thiam na fing le fel za om le kan chung ril du thu sam le mamo dang zong zong hi a om kim vekang ti kan ringa. Chu chu she tura kan ngai cheua kan soi lo mai thin zo kani. Ril ru shi se le ngai dan fel tak nei mipa ini phei chuan kan ngai sango tangche. Thil kan ti dona kan in buat sai thin ang hian Christian chung kwa din tur po in ngai zon tran tera tanga in buat sai lok tur ani ti kha kan shiat ve karawangin thil swal poi salo le pathian tri lo nun zia kan hmu hian pasal tlak lo ti in kan hnual ve roi thin ania. Christian chung kwa dinin kaushan le ramta na farin tlak kan neyanga ti in du thu kan sam thina. Chumi min ti hlo tlin pui thei tur mi chu pasaratan kan zong ani. Tui zong le nuam ti zong a in ang lo ti kan she ve. Chu ti rual chuan chanchin bu le khabu te chiar ve thin nia kan she te hi kan ngai sanga kan da sang lar thin. Engle khabu nge I chiar thin tia an zo ni khwa a. Bible ani mai alom tia chang liam pot thin te hi Bible pot chiar tam lem lo an ni fau ti te kan she ve thiam ve kani. Sexy le za mo lam hoya min lo biak nom na te hian sexy kan ti ve lo chewa kan ten cheuin za om lo kan ti thin jok cheuani. Pa ngai tak le za tlak kan ni lo chunga za tak le hoi hom taka min lo biak te hian kan za cheuin sexy kan ti jok chewa kan dam chunga in ta na in pe khi kan chak thin jok ani ti in an ziaka he hi leng zem November sang ni som ni a an ti chho ani.
an ziak tha in an ngai dan kha dik ka ti a nupui pasal zon dan tur tik tak ni in ka hria a chuwangin ka lo chhiar chhuak ani a tun tum hria zawna huna chuanin sawma pakhat hi tight an ti a TITHE 1/10 te pawh khan ti thawa kha kha chu ma se a common zawk ani a chu chu hriat ve atan ka lo sawi ni se thil kan puang le lokanga tun thla hi ka pian thla ani a he channel pian thla po hi ni a chuwangin giveaway chete kha ka lo nei ve dona ma se thil dang vak ti kha ngai lawa tun thla chunga ka video oma hianin first ron comment thin ti apiang khanin lekhabu in dong don ani lekhabu emo thil engemoni kala hrel chia lawa chu in thian te point du lein lo som ve anga ka video ron da chhuwa za tor hi ka hrelawa karim chan dan le hun ka nei dan angzela ka ron ti thina wangin a first apiang te khanin in dong top me don ani chu first in ron ti kher paw ngai lawa chan chu keima lama tang hian a first lo kha chu a hria thei vek ani khati zong kha ni a lepika kani mule thau do nia